بله کارڤدانên rêkeftina navbêhna İsraîl û îmarat ku tê gotin proseyeke nû li rojhilata navîn ve dike. Em derbasî Washington dibin, kawa deştebelî şîrovekarî siyasî ji Washington li gel min e dembaş kekê kawa. Kekawa ev rêkeftina got navbêhna İsraîl û îmarat te pêk hatî wekî proseyeke nû li rojhilata navîn tê li darxistin jalî gelek şîrovekaran ve destpêkê de li gel Misrê, paşî li gel Ürdünê, niha jî proseyeke nû ku tê gotin gelek welatên din ên kendavê dikarin peymanekê li gel İsraîlê bikin, nirxandina te bikirim gekê kawa. Gelek spas kek Cemal bêguman ew rêkeftina tiştekî hinek neçawarî kirî bû bi taybetî bi awayekî eşkera lê bi awayekî nepenî ji min re hewlê gelek zaf hene peywendiyê bêje îmaratê û İsraîlê di astê balyoza da li derbey welatê xwe gelek hebûye lê bêguman bandora wê rêkeftinê peywendiyê navxwe İsraîl û Felestînê da pirsa Arab û İsraîl de û her wisa li peywendiyê herêmî de jî bandora xwe hebit tiştekî girîng bû taybetî di kawlanekê wisa da ku hilbijartinên Emerîka jî berev nêzîkbînê diçin û serokê Emerîka Donald Trump ji mêj re yekek li wan pirsêt ku girîngî pê dida aştiya beyna Arab û İsraîl û pirsa Filistînê bû lê hengavekî wisa emelî nehatibû dîtin heta vê gavê ve ew hengave jî hengavekî gelekî girîng tê dîtin ku gelek kes hewekû cenabê te bas kirî di nav deng û basê ve de jî hebûy gelek kes dibînin ku renge bibe rê xweşker bo hindê ku hindek welatê din jî bi taybetî Arab yekendavê vê rêkêra biçin û peywendiyet xwe bi İsraîl re asayî bikin ku de rewşekî nû çêbit hem bo pirsa Filistîn û İsraîlê hem jî bo herêmê. Kekê kawa niha gava ku mirov rêkeftinê digirê destan niha du alî du cephe peyda bûne, du bere peyda bûne. Bereyekê de Amerîka, tevaya Awropa, gelek welatên xwedî demokrasî di asta cîhanî de her wiha li erdê jî wisa gelek welatên Ereba piştgiriya xwe ji bo peymanê destnîşan kirin. Welatê ku dijberin İran e, Tirkiyeyê ê ku destnîşan kirine bawayekî tund. Yani çi tiştê ku İran û Tirkiye nêzîkê hebû dûdkê ku li hember peymanekî wisa helbestê werbigirin. Nirxandina te gerbigirim. Bêguman dema em bêjin helbesta Tirkiye taybetî diviye bêjin helbesta dewleta niha ya Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan e ku em helbesta wî di çend salê barî de li hember İsraîlê dibînin helbestekî dualiyane ye hem peywendiyet xwe qut nekirine bi timamî hem jî helbestekî dijberî bi taybetî piştgiriya wê li berdewam li Hemasê û peywendiya wê bi rêberiyet Hemasê re hebûye. Lê digel Îranê berdewam hewla hindê daye ku bereyekî dijî İsraîlê pêk bînît ve bêguman rêkeftinekê wisa jî naçe xweşiya wê bi taybetî wekû welatekî ku avê cîranê Îranê ye ew care bawayekî fermî rê dide İsraîl balyozixana xwe li wî welatî weke bêguman dê gelek peywendiyê wan berfireh bin warê aborî de helbete peywendiyê wan di welata li barê istixbaratî ve ji mêj re hene lê ew renge vê peywendiyê zêdetir bike derfetê wekû ew xwe jî dibêjin bide İsraîl ku zêdetir li welatê dewroberê İranê bi cih bibe cîgîr bibe ve hindek guşarî ser xwe dibînît. Bêguman ew gefek İranê jî hindek narasta xwe li Îmaratê dike em dizanin ku İmarat û İranê ji mêj re peywendiyet alos hebûne peywendiyet wan bi ew razînişî ve derbas bûne ji layekî her du cîranên gelek İraniya li İmaratê li Dubeyê bizinîs hene kardarî hene sermayeguzarî kirine gelek turîstî İranê diçin vê derê bêguman İmaratê xwe jî têbînî hene naxwazîtin peywendiyet wê gel İranê bi tewawî têk biçin. Kekê kawa ew bawerî li gel te heye ku bi rastî ji ber jalî gelek pisporan ve wisa jî tê nirxandin ku li vû tevgera İranê bi vê peymanê heta ev prose
پروسەیە چەندین پەیمان دikarin pêk werin li vû tevgera Îranê dê sînordar bibe, tengtir bibe, nirxandina te çawayekekê kabe? بگومان اول باره دیپلماتیک و دیبو ایران زخته که چی کرد به تایبەتی نیشان و برژنگید وی هنه که ولاتین دنیت کنداوی جی وکو عمان وکو بحرین دویره که ده بچن اوجی پیوندیت خود به اسرائیل را سنوردار بکن او ولاتید که بینان گل اسرائیل نبید هجماران دکیم بید و اوج نلگور داخازا ایرانیه و ایران جی حتی نها حجمه که باش یا او بوری دیگل امارات هبوه ساله بگیره بینا 1.7 تا 2.5 میلیارد دلار آبوری تجارت و بازرگانی به امارات را هبوه و دترسید که رنگ پیوندی امارات به اسرائیل به تایبەتی هم دبیجن دبینید که زیده هر دو آلیا جی هم امارات هم اسرائیل سر پیوندی تکنولوژی آبوری گلک سکنینه اوج خمه که بو ایران چید که نتونی باره امنی و رنگ مشكله بو ايران تشيبن بيجي درنجه كي كاوا من دخست برسكي جريداي تركيا اف يانجي دسلاتا تركيا قلناها تركيا بريفت بيبكم نها بيوندين اردوان لگل ترامپ پیوندیه کی گوتی ناس کرنا پیوندیه که وقت دوستانه تی بیناس کرم طایبتی جالی ترکان به لی قبل مروف لحلوستي أنقرة تماشى که حلوستين أنقرة كو أندامي ناتو يجي لديجي حزت حلوي سياسات استراتيجية أمريكا بالطائبة الرجلة نافينتين نرخاندن قريداي في ريكفتني جي وسايا تركيا قوتكو أف ريكفتن كم مرية حقر أمريكا باور بكي قودي برهمج في ريكفتني ور بقري قطنا راستا نرخاندن آتا بقرم كي كاما هلوستا ترکیه راسته امریکا جی زور نزدیک و هلوستا ترکیه دشوپینن بگمان ناب دم دزگه امریکا به آوای که هر سرای گشتی امریکا دلک خوشنینن لگل بوچون هلوستا ترکیه وکو اندام کی ناتو و هم دبینن کو حتی دناب ریوبریا رئیس ترامپ خودجی گلگ نیارید هلوست سیاسی ترکیه به تایبەتی رجب طیب اردوغان هنه لی هم بینن که همبری سروک ترامپ نها دموکرات خبر هفت دکن جو بایدن هیا و نها جگرا خواجه حل بجارتیه بو و به بربجه وان هلوست وان نسبت به ترکیه زور خویایه و داویه بررسی باوی که فرمید بجید که بله ام تشتید که اردوغان دکن نجد لی منه و امی و بدن سکناندن وحلبته اوج دچه یک لخانه وان هلوست ترکیه و ندل ریوبری بجم سیاست مدارت واشنطنه گلک سپاس کاوا دشته ولی شروع کاری سیاسی جو واشنطن ریگلنا گلی سپاس